Dostlar yolda gedirdim. Birden bana mesaj geldi. Şimdi burada görükmüş. Geldi ki polis merkezi yaxud bir tane yerde gizli bir maşın varmış. Azərbaycan tərzində gizli bir maşın varmış ve biz de onu tapmağa gələcəyik. Ama hardadır tam bilmədiyim için axtarış. İndi o nə oldu? Onun üçün hemen gedirik. Ara gedirik. Polisten yanına ya da ara gidelim. Mesaj göz. Aha. İnsanlardan soruşurlar. Adamın sen. Bence gizli yerlere koyarlar. Onun için ben burada gideceğim. Çünkü bu yerlerde çok olur. Bas 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 bas. Maşın gitti temiz. Orada çok sıkıntılı gitti. Bize döndü. Bu maşın olur mu? Neyse axtaraq. Görsünüz bu maşında. Adam sındırdı gitti. Azərbaycan tərzinə deyəndə nə bileyim hə, necə maşın olur? Çayxanaya gedik. Çayxanada baxın ki kimsə var. Heç kim yoxdur. Mən kimlə danışıram? Neysə. Zəng eləyək birinə. Onunla danışaq. Kimlə danışacağımı da bilmirəm. Mesaj gözləyəcəyik. Gözləyib mesaj açan gələcək. Dostlar, konum geldi. Gözlə. Baran göster. Aha. Bura diyor. Bura gelecek. Tamam gidelim. Tamam, harda gelecek. Ya süratli gidelim. Bas. Yol biraz uzun var. Neyse gidelim. Bas. Bak görev. Konum attılar bak. Kim attı hiç bilmiyorum. Lan. Buraya gitmiyor. Maşına vurduk Neyse. O tələc. Dostlar konuma geldim ama hiç maşın görük. Aha maşın. Tamam. Bu maşın. Bakın. Bu mu? Nisan'a da oxşayır o. Qəşəng maşın. Gibi. Bir baxaq, sürək. İçinə mahnı var. Görsən bura nişan qoyub. Bu gökdələni gedərdik ha. Baxaq. Qəşəng. Bəs biz arxadakini necəyik indi? O da var da. İndi bence qəşəng bir maşına da oxşayır. Biz oraya gedək. O maşın qalsın orada. Biraz gələcəyəm, baxın görüm nələr olacaq. Gözlə. Bas. Bence qəşəng getdi. Evə doğru gedək buradan. 100'le getirdik. 200'e çıkar mısın? Basın. 100, yani 200'e yakındı. Hop. Çıkın. Dayanmadan geleceğim. Otop yok lan. Basıyorum. Polise gidelim inşallah. Sana istemez bize. Çekil. Ne yapmışım gibi hocam? Bas. Aha. Bir baxaq bura.
Hayır sen ne istersin? Aman sağ ol sağlık bana. Yo yo yo. Vay ya maşın getdi. Maşını dağıtdıq. Ya belə maşınla hoppa. Qarşıma maşın çıxması dağıtdıq. Çıxırsan da. Biri oraya getdi ama ölmedi. O dönmür. Ha bu oyun kim açıb? O maşın dağıldı. Polis mərkəzində yaxşıymış ha. Yəni burada saxlayaq. Bu parkinqə gedək. Hoppa! Aha maşın getdi. Oha yo polis gəl. Tez maşına min. Tez ol. O nə olmuş? Girdi bura. Sən Allah. Tez. Abi görürsən maşını görür. Burada basmayı yoxsa altı. Ən yaxın yer, ən yaxın. Hə burada var. Buradan. Yavaş. Maşını partlatmaya. Büyük bir maşın. Abi o motor getdi. Tez. Tamam işlemez. Çatı koysa hoppa. Olur bugün de arkadan atış eləmə. Partlayan o yana. Hansıdır? Ha tamam. Tez ol. Polis de var burada. Sağ olsun, sağ ol. Sen sağ ol, sen olmaz. Ateş yerleri ateş. Yavaş. Ha bu kumlar yazıya gir. Saxlı ya, polis gelecek. Hop. Bizim silahımız var. Sen de bir geç. Ben sana atarım. Sen niye sen hoppa. Hop. Sen de qabaqla vaxtlara sürürsən, maşın getdi. 7403 Buffalo, same transmission, I'll be off post. Tamam, gəlir arxadan. Gəlir. Sana get. Oh, getdi. Harada doğrusu. Buradan qaçaq. Çok pisdir burada. Yoxsa gəlirlər. Allah beyanı. Maşın alın, neyse. Buradan bir qurtla. Allah, yo. Saxla. Getdi o. Suya. Düşdüm. Ben basayım buradan. Buradan bas. Değer ardından oraya çıkmayan test. Burada ben şey var. Qalxmır ya maşın her şey getdi. Maşın nəsə qalmır. Polisa gedir, Get. Oh be. Bura tullanabilir mi? Tullanacağım. Wow. Maşın her şey gitti ama üstü gelmedi. Çok qəşəng. Qurtuldu polislərdən. Rahat qurtuldu. Maşını getir. Artıq bizimdir. FIFA, orada FIFA oldu. Dünya kubokları. Buradan bir bas.
maşın getdi. Aha, bir buralara baxaq. Lan oyuna nə oldu? Su içsən bir gedək baxaq görək. Kanalizasyon çıxar. Oo. Kanalizasyon nasıl? Saxla. Bu nereye düşeceğimi bilmirəm. Son bir dənəsi qalmaz. Maşın gələcək, maşın olmaz, maşın olmaz. Maşına iki var. Maşına uzaqlaşım. Oho, mən burada uzaqlaşım deyəm. Bas bas. Aha, maşın qaldı. Yox, yox, yox. Düzəltərik maşını, heç nə olmaz. Ya, amma çıxa bilirsək. Çıx. Saxlı. Tormuz. Düş. Maşın da. Maşın yavaş gidiyor. Ya, partladı da. Yox. Oo, ne güzel. Aa, maşın gedir, gözdə doğru gedirsən ha. Nasıl maşın dağılır? Bas, yuxarı. Partlamaya da. Saxla. Mən buradan çıxa bilərəm. Ya, mən niyə bastım? Onun üçün getdi bu. Ha, birinin qırmızı maşın dağılır. Yani tullan. Ayda, çatmır. Ama içi boş değil mi? Bu içine nəsə çıxa bilər. Yox, hayır, bunun içi boşdur. Dedim belki nəsə var. Buradan çıxa bilərəm. Yox, hayır, çıxmaq olmur. Qaçaq gedək. Maşın olsa dağılacaq. Gəl bu maşını düzəltək. Hoppa! O dünya getdi. Hə, suymuş ha, mən dedim. Qorxduruyor. Bas burada. Qardan çıxdan suyu içine gedirik. Abo. Oradaki köprüden giderken. Bu gəmiləri də sürə bilmirik ha. Madot Games. Bu gəmiləri sürə bilən halı elə. Sürə bilmir. Hadi gecə o. Tamam. O izbi. Orada düşme. Ben buradan üşün çıktım. Lan. Maşın gitti. Vallahi maşın gitti. Biz az önce 2 milyon dolarlık maşını yok elədik. 2 milyon dolar. Ve burada kaldık. Dostlar, neyək? Maşınımız getdi bizim də. Hoppa! Dəvə dalı. Oldu, olma, gözü. Dalı seylə. Getdi də. Yavaş. Buradan basıyoruz turbomuzu. Dostlar, bugünün video bu kadar. Eğer video hoşunuza gelse like, kanala abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Bye bye.